tše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. What were the great things that he was referring to that Mfowenu would do for you? Just great things in life. Mabarebare a bomenetša bja kabo ya dithendara masepale mogolo wa Tshwane a wa mantšhwa go le Action SA, EFF le mohlankedi mogolo wa tša mašeleng ka Tshwane Gareth Mnisi a filwe šedi komisheneng ya Matlanga le Kgono. Are you okay with being called an apartheid prosecutor? No. Tlhogo ya maloba ya lekala la tša bosenyi ka go NPA Advocate Ackerman o ganeditše go hlathwa bjalo ka motšhotšhisi wa mmušo wa nakong ya kgatelelo e le leina leo a dumelago gore o file lona ke ba bangwe ba bahlankedi lekaleng la toka le tšhireletšo. Motlatšamopresidente Paul Mashatile o sekamišitše šedi go leano la go setšhaba la mmušo mabapi le go kaonafatša taolo mebasepaleng. Thobela ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mpho Teme. Mabarebare a bomenetša bja kabo ya dithendara masepale mogolo wa Tshwane a wa mantšhwa go le Action SA, EFF le mohlankedi mogolo wa tša mašeleng ka Tshwane Gareth Mnisi a filwe šedi komisheneng ya Matlanga le Kgono se ka ge melaetša ya WhatsApp ya sellathekeng sa mohlankedi ka sephodiseng Sergeant Fanny Nkosi e utollotše ka mokgwa wo Nkosi ebile go mmaditsela magareng ga Mnisi le General Dlamini e le motlatšamokomišenare go TMPD go seo se bonalago e le go tsena kabong ya dithendara e kgolo ya tša tšhireletšo. Komishene ya Matlanga e tšerele manoga le lengwe ka go fapogela ka toropong ya Tshwane malebana le ditatofatšo tša dithendara tšeo di utolotšwego poledišanong ya WhatsApp sellathekeng sa Sarasanda Fanny Nkosi. Dipoledišano tšeo di be di le magareng ga Dlamini wa sephodisa sa Metro ka Tshwane fao a botšago Nkosi gore yena Nkosi o kgonne go aka nko mohlankedi mogolo wa matlotlo ka Tshwane Gareth Mnisi gomme yena le Mnisi ba ka dira tše botse mmogo. What were the great things that he was referring to that Mfowenu would do for you? Great things, just great things in life. You know, enjoy life. And according to my understanding, spend time together, having fun together. To me, those were great things. Dipoledišano tše dingwe magareng ga Mnisi le Nkosi go no swana le tša Nkosi le Dlamini di ka thala seswantšho seo se fapanego seo se laetša go mathading thako magareng ga borare bja bona. Dlamini le Mnisi ga senka ba boledišana seroka phatla thwi e fela mmaditsela wa bona e be e le Nkosi. By interposing you between all of their communications, they leave an electronic trail that suggests that they never speak to each other. So they are able to communicate in relation to irregular conduct within the municipality without leaving an electronic trail that suggests that they have done so. Go latofatšwa ge pharele ya dithendara e tatetša Action SA le EFF ka toropong ya Tshwane ka bohlatseng bjo bo latofatšwago e le maiteko a go huetša ditlamorago tša dithendara. What legitimate reason could there be for the CFO to need to know whether this list of companies came from Juju? The reason was that Mr. Dlamini did have this name, but he wasn't sure if they're just names dropping to say that they came from Juju CIC. He wanted definitely to ascertain with Mr. Mnisi that fact. Komishene e sa tšwela pele. Ba ditirelo tša sephodisa sa Afrika Borwa ba re dinyakišo tša go amana le khamphani ya tšhireletšo ya rakgwebo Calvin Mathibedi ka Durban di laetša gore dibetša di ka tikologong ye kotsi ya Inanda. Bataolo ba re ba gare ka go netefatša mabarebare a khamphani yeo a gore dithunya tša yona tše lesomete di station sa maphodisa sa Inanda. Dinyakišo tšeo di latela kahlolo ya kgorokgolo ya tsheko ya Durban ka Labobedi yeo e phaetšego thoko kgopelo ya kapela ya Mathibedi ya go thibela go fetlekwa ga lefelo la kgwebo ya gagwe.
Maphodisa a re dibitša tšeo di lego sephodiseng di thupilwe nakong ya lesolo. Maphodisa a re dinyakišo di laetša gore puku ya boingwadišo ya khamphani yeo e ngwadišitše gore go na le dithunya tša 815. Le ge go le bjalo, palo ye ga e sepedišane le direkoto tša maphodisa tšeo di laetšago gore khamphani e ngwadišitšwe palo moka ya dithunya tša 815. Maphodisa a latofatša gore khamphani e palelwa ke go latela melao ya go ngwadiša dithunya fao e rego ge ba ngwala ba šomiša pensele go ena le pene. Maphodisa a re se e ka ba go nyatša molao o šireletšago gore direkoto di se phumulwe. SABC e kgokagantše le ramolao wa Mathibedi yo a rilego ga se a fiwa tumelelo ya go swaela tabeng ye. What we are told by a person who is responsible for firearms, we will know that the person who is responsible is the owner of the company, but he appointed a person to be in charge of the firearms on his behalf. So that person is telling us that the company has got 815 firearms in their books, in their safes. That for now does not correspond with the record that we have as the police, because our records indicate that this company should be having at least over 850 firearms. So that maybe those are just some discrepancies that can be corrected as we're operating today. Tlhogo ya maloba ya lekala la tša bosenyi ka go NPA Advocate Ackerman o ganeditše go hlathwa bjalo ka motšhotšhisi wa mmušo wa nakong ya kgatelelo e le leina leo a dumelago gore o file lona ke ba bangwe ba bahlankedi lekaleng la toka le tšhireletšo. O re o be a boditšwe ke molaodi wa gagwe wa maloba gape e le molaodi wa maloba wa botšhotšhisi bja mmušo Vusi Pikoli gore ga se motho wa maleba magareng ga baetapele makaleng a mmušo ka lebaka la gore go be go dumela gore o be a nyaka go golega mopresidente wa maloba Thabo Mbeki le bahlankedi bagolo mokgahlong wa ANC. Ackerman o gadikilwe ka dipotšišo ke molaodi mogolo wa maloba kgorong ya toka gape le moemedi wa semolao wa Menzi Simelane Advocate Thabani Masuku ka Newtown Johannesburg mo ditheletšo tša melato ya commission ya nnete le poelano di swaretše go gona. You in fact anticipated this. I'll show you who is untruthful in this case, and it is you. Tlhogo ya maloba ya bosenyi ka go lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba NPA mo advocate Anton Ackerman o gadikilwe ka dipotšišo malebana le bohlatse bja gagwe pele ga khomišene ya nnete le poelano yeo e nyakišišago ge eba go bile le go šunya-šunya nko ga boradipolotiki ka maikemišetšo ditshekong tša melatong ya khomišene ya nnete le poelano. Ackerman o be a lebane le moemedi wa semolao wa Menzi Simelane e le go mo advocate Thabani Masuku. Tabakgolo ya ngangišano e be e le go bitšwa ga Ackerman bjalo ka motšhotšhisi wa mmušo wa nako ya kgatelelo. Are you okay with being called an apartheid prosecutor? No, I'm not happy about that. But Mr. Ackerman, you are an apartheid prosecutor. Why are you not okay with it? Well, apartheid prosecutor has a bad connotation. Ifela Masuku ga se a khotsofatšwa ke karabo ya Ackerman. He has asked me whether I was a loyal servant of the apartheid laws. And I said no. My lord, Chair, you get two kinds of laws. Just laws and unjust laws. A just law you have to obey. It's your moral duty to obey it. An unjust law, you do not have a moral duty to obey it. But not to obey it will have consequences. And I have refused to obey unjust laws. Khomišene e tšwela pele ka Labohlano. Madumera fele, rea lotša.
Re gatela pele ka tšeo di rego motlatša mopresidente Paul Mashatile o sekamišitše šedi go leano la bosetšhaba la mmušo mabapi le go kaonafatša taolo mebasepaleng. Mashatile yo a bego a araba dipotšišo palamenteng o boletše gore mebasepala ya go feta 100 e ka tlase ga peeleitlho ya mmušo ge a botšišwa ka tlhaelelo ka mebasepaleng le go palelwa ke merero ya tshepedišo. Mashatile o boletše gore seo ba swanetšego go se hlokomela ke tšhomišo ya mašeleng. One of the things that we are doing now as national government is to prioritize intervention in municipalities. We use the phrase fix local government because we have realized that there are a lot of challenges in municipalities. Some of them, you give them grants, they spend them on what was not intended for, and sometimes they don't spend at all, and come end of the financial year, the money has to be returned to Treasury and delivery doesn't take place. Mongwadiši wa maloba wa UNISA Professor Stuart Mutata o file go fihla bekeng yeo e tlago ka Laboraro go fetola maikutlo a kgorokgolo ya tsheko ka Pretoria gore magato a wa tšerego kgatlhanong le yena ke university a se ke a direlwa go ya go ile. Go bolela gore Mutata o bušitše leina la university le bahlankedi ba yona ka go ba latofatša mabapi le go se latele melao ya taolo ya university. Motlatša mokhanseleri ka UNISA yo a lego maemong a gagwe lekga la bobedi moprofesara Puleng Lenkabula o gateletše gore university e latela tshepedišo. Mongwadiši wa maloba wa UNISA Professor Stuart Mutata o latofatša motlatša mokhanseleri Puleng Lenkabula ka go tloša bašomi ba bagolo ba university maemong a bona ka bogale. O boletše gape ka ditlhotlo tša tshepedišo go swana le go palela ke go swaya matlakala, go palelwa ga baithuti ba ngwaga wa mathomo le palo e kgolo ya baithuti bao ba ithekgilego ka NSFAS. UNISA ge e sa le go tloga ka nako yeo e hweditše lengwalo la kgorotsheko la nakwana la go thibela Mutata go dira dipolelo tše dingwe tša go senya leina la university le bahlankedi ba yona. Fortunately, the court understood our position, gave us an order which interdicted the professor from continuing to spread these lies or whatever publication that he has been doing against the university and its leadership. Lenkabula o phaetše ka thoko pego yeo e dirilego ke molekodi yo e kemego mererong ya UNISA ka go tlhalosa dikutulo tše gore di tlhoka bohlatse. Pego e bolela ka tšhomišompe ya mašeleng go palelwa ga pušo le boetapele le šišinyo ya gore university e beiwe ka tlase ga taolo. UNISA e hweditše taelo ya go thibela pego. We are quite appreciative, colleagues, that the Department of Higher Education received our revised institutional statute and has approved it. Institutional governance framework, delegations of authority framework, supply management policy, and all other policies that strengthen the governance of the university. One of the weak areas, if I may give an example, was on governance, how we can strengthen our governance. We have been working, according to the CHE, to strengthen our governance by reviewing our university statute, which is with the minister now, and we are busy making the corrections that are required and will make the final submissions. Bolaodi ba university bo re bo tla tšwela pele go ganetša maiteko le ge e le afe a go senya leina la university ya bona. Ke letšatši la bolesomesenyane la ntwa kgahlanong le Iran gomme ga go laetše tharollo ge ntwa e le gare e namelela go la Middle East. Donald Trump o gatelela polelo ya gagwe gabjale o e lebiša go mafapha a bobegaditaba mabapi le pego ya tšona ntweng ye. Go le bjalo dikgogagogano di tšwela pele ka ditlhaselo tše diswa ditlamorago tša go se fihlelele kwano le matšhošetši ya go tšwela pele ka go itefeletša. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be ye mebjang ge jesi tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e šomile gabotse ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo jesi le yona e fase. Theko ya dirafša e fokotše ntle fela le ya oli e tala.
ana go putšišo ya letšatši re botšišitše gore na maikutlo a gago ke afe morago gore boto ya boipelaetšo go CAF e tšee sephetho sa go hlatha moroko bjalo ka dinkgwete tša CAF 2025 morago ga papadi yeo e bilego le dithulano magareng ga Senegal le naga yeo. Letlakaleng la Facebook setšhaba Mabunele o re sephetho sa CAF se a nyamiša ebile se a swabiša ka lebaka la gore se tlo dira gore dikontinente tše dingwe di gatelelwe. Edwin Komani yena o re ke bona sephetho sa CAF e le sa maleba. Letlakaleng la X Moriti Seotlo o re putšišo yeo ke nago le yona ke gore na molao o reng malebana le go fetolwa ga dinkgwete go tloga go Senegal go fetošetšwa go Morocco molo Malokane le bathuši ka yena ba šetše ba tšere sephetho. Nelisiwe Molepo yena o re go tloga go bontšha gabotse gore CAF ga e tsebe mošomo wa yona go ba e tšhaba Morocco gape sebjana se thupile ke Senegal e se go Morocco dilo tše ka moka ke matlhabiša dihlong. Bagešo di felela moo gopolang gore taba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube a išita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka go kgatha tema gona ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le lehae go SASA go latela kakanyo ya maemo a boso ka Mashibe Kganyago go šegofetše Shalom. Mogadi wa SABC 2 ke rata go dumešha le go amogela bošegombo a ke re lebeleleng tša maemo a boso gore tšona di re tshwaretšeng ge re belela jalo go tsenelela gona go la Eastern Cape go bonagala go tlabe go ne le kgonagalo tša dipula re tsenelela gona go la Freestata go ya godimo go la Northern Cape go bonagala go tlabe go ne le dipula ka dikgonagalo tša diperesente tše 16 re belela godimo go la Limpopo le gona re bona dipula tše le tlabeng dintši di le gona ka diperesente tše 16 re lebelela go la go SASA go la Freestata go tsenelela gona go la Eastern Cape go bonagala dipula le tlabe dintši di le gona re lebelela fase go la Eastern Cape go bonagala go tlabe go ne le phuthola mayo a go tonya ga re lebelela godimo go la Mpumalanga le go tsenelela gona go la KwaZulu Natal go tlabe go ntše go le moane ka meso a ke re tlhokomeleng ge re o tlela ka dikarolong tšeo tša naga ge re tswela pele jale le tsona ba kakanya boso ba re lemoša gore go tlabe go ne le dipula tša maatla ka dibe gona go la Eastern Cape a ke re tlhokomeleng ge re lebelela dikarolo tše dingwe tša naga go bonagala go tlabe go ntše go apogile ge re tswela pele jale le tsona go bonagala go tlabe go ntše go ne le kgonagalo tša dipula ge re lebelela gona go la Gauteng go la go SASA ge re lebelela jalo gona go la Pretoria re lebelela gona go la Johannesburg ka tše 27 go tsenelela go la Vereeniging le gona go tlabe go ntše go na le kgonagalo tša dipula ka tše 28 ge re lebelela gona Polokwane go ya godimo go Mosina go tlabe go fiša ka tše 29 bogareng ba naga ba tla itemogela pula re lebelela gona Mokopane le gona ga Mashashane re lebelela wena o leng gona ga Sekhukhune re lebelela gona Diphagane re lebelela gona Tafelkopa le go gona Motetema go tlabe go ntše kgonagalo tša dipula re lebelela gona Bakersford ka tše 28 re tswela pele jwale le tsona go la Mpumalanga go la go SASA re lebelela gona Mkhondo go tlabe go ntše go fiša ka tše 30 province ka moka go tlabe ba temogela gona Mesarasarane re lebelela Mbombela ka tše 29 le gona Secunda ka tše 28 KwaZulu Natal go la go SASA Ulundi go tlabe go fiša ka tše 36 re lebelela wena o le Kokstad ka tše 30 bogareng ba naga ba tla itemogela Mesarasarane ge re tswela pele jwale le tsona go la Eastern Cape re boletše ka dipula tšele tša maatla ka dibe tše re be re bolela ka tsona lebelela gona Mothata go tlabe go ntše go ruthetše ka tše 35 Makhanda re lebelela gona le gona Qabega ka tše 23 go lebelela jalo go la Western Cape go la go SASA re lebelela Beaufort West le tlabe le tsene ka Marupa go tlabe fiša ka tše 26 re lebelela gona Mossel Bay le gona Cape Town ka tše 22 go provinceng ya Northern Cape go la go SASA le gona re bona la Kuruma le go tlabe go ntše go ruthetše Kimberley go tlabe go fiša le Calvinia ka tše 23 re lebelela Freestata go la go SASA le gona pula tše re boletšeng ka tsona re sa itemogela tsona re lebelela Frankfurt re lebelela gona Bethlehem le gona Bloemfontein ka tše 30 re lebelela go provinceng ya North West go la go SASA dipula tšela di sa le gona Rustenburg le Mahikeng ka tše 29 re lebelela Taung le gona ka tše 30 go tšwa go nna setlogolo sa Kganyago ke lebogile nako ya lena ke re ga e be boroko.